Assam HED Minister Puthot Karbi Anglong Nangkahamri Lapen Karbi Anglong Autonomous Council Arlo Thongkep Department Puthak Chingmai Pon Karbi Anglong Autonomous Council Entry Tax Geralong Radaphan Aki Joypen Sang Keron Pon Kardom Pini Pranta Mabita Longpen Nini Sami Promila Timumpi Non Beatang Pen Archiponita Pini Nipai Krepuarni HED Minister Jugan Mohan Karbianong Puthot Nangkahamri Padu Labang Solong Nangpachini Ponki Karbianong along CEM EM MSC State Government Lapen Kaprekatre Ketigiding atop Nangchidon Dunpot Choroviklo Lapen Niki Nang Nitum Karbianong Gorgenason Puta HED Minister Jugan Mohan Tapen Nangpachini Dun Pini HED Minister Nangkahamri Pen Karbianong Autonomous Council Asahem Thepolong Sika Chingwai Padupono Pini ka Chingwai Ponalam Theki Karbi Anglong Autonomous Council Arlo Kido Department Thongke Mamong Pen Department ke Thongke Karbi Anglong along ke Kadure Nai ke School Agriculture Lapen Karen Haihu Kaheno Kisung Henu Pusi Ningji Karbi Anglong Arlo Kido Al Revenue Puthakta Chingwai Ponno Pusi Nangpachini Dun Lapen Achik Lomangta Labangso Department Puthakta Chingwai Ponmer Pusi Nangpachini Dun Lapen Corona le Juddete Karbi Anglong Autonomous Council Arlo do an Development ta Kam Claim Pon Puta HED Minister Pen Pherangkyang no Nangpachini Dun Longle ki ika phanke non kibangji phanke tender se simar ponpo Lapen Central Government aphan allotment Puthakta Memorandum Pipono Pusi Nangpachini Dun Peace Lapen Development ke Nang Sotloputa Nangpachini Dun Difupen Rajibrong P Karbi Daily News হয় মই দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে কাৰ্বিআংলঙত আজি বিশেষকৈ মই গাৰ্জেন মিনিষ্টাৰ হিচাপে এই কাৰ্বি আংলং জিলাৰ আজি এই লং কাউন্সিলৰ অফিচত আমি হলত আমি এখন ৰিভিউ কৰিছোঁ কৰ্মচাৰীসকল আছে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ মাইন্স এণ্ড মিনাৰেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আমাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্ট আছে ইয়াতে CM আছে তুলিয়াম ৰঙাৰ নেতৃত্বত আমাৰ MP MLA EM সকল আছে MSC সকল আছে আৰু ষ্টাফ আমি সকলো বহি ইয়াৰ ওভাৰঅল ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত আমি কথাবিলাক পাতিছোঁ গোটেই ৰিভিউ চাইছোঁ কৰিব লাগিব এই পাহাৰীয়া জিলাখন উন্নতিৰ শিখৰলৈ নিবলৈ হ'লে আমাৰ যি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যি সপোন আছে আমাৰ পাহাৰ ভৈয়াম বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ আমি সকলো সমানে আগুৱাই লৈ যাব লাগিব উন্নয়নৰ শিখৰত ইয়াত পেণ্ডিং ইছ্যুজবিলাক আমি আলোচনা কৰিছোঁ আৰু কিছুমান সাবজেক্ট 2-3টা বিশেষ ট্ৰান্সফাৰ কৰিবলগীয়া আছে লোকেলি আৰু যিখিনি পেণ্ডিং আছে গোটেইখিনি অকমান চাইছোঁ যে ৰিভিউ কৰি ফাৰ্ষ্ট যেহেতু এখন মিটিং হৈছে আমি কথা হয় কয়লা এখন অবৈধভাৱে চলি থকা আছে এতিয়া লিগেল কৰা কিবা তেনেকুৱা নাই আমি ৰেগুলাইজ কৰিম এইবিলাক টেণ্ডাৰ প্ৰচেছ কৰি আমি ই টেণ্ডাৰ কৰি আমি এলটমেণ্ট দি আমি ইয়াতে ষ্টাফো আমি বহাব লাগিব ইয়াতে ষ্টাফ শ্বৰ্টেজ আছে গতিকে এইটো আমি এবাৰ গভৰ্ণমেণ্টে মই ইতিমধ্যে আৰু আমি যাতে এই কাৰ্যকালত আমি যদি এই পাহাৰীয়া জিলাখন আৰু উন্নতি শিখৰলৈ নিব পাৰোঁ তাৰ সকলো ধৰণৰ পদক্ষেপ আৰু আন্তৰিক প্ৰচেষ্টা চলাই যাম Lakha Inkora Truck Duarbogri Constituency Arlo Non Pirthi Atang Corona Awur Umfluwa Joini Pinidator Alems Asahem Alongmat Kiron Ponpe Detsi Local MSC Richard Togbi Kabingkhat Ponating Pensi Dator Alems Chunbang Prodip Kiring Lapen Lems Maipu Prozen Rong Petum Chilangsi Amethang Asai Kachiklem Pon Vinivosik Nipai Kripti Arni Dator Entry Tax Get Hithi Ahem Alongsi Dator Lems Amaipu Prozen Rong Pi Ariding Pensi Card Asang Akijoypen Kiron Pon News Text Report Karbi Daily News Robin Deuri Karbi Anglong Klengbe Arong Along le Chiri Pharohini Kithi Lapen Inut Arta Kijomet Akar BP Aphan Katolang Rem So Chengthenta constituency ke parlo Borjoli Klengbe Arong Along Inut Akar BP Arta Ningkan Krip Ho Aphan Robin Deuri Arta Ningkan Phokep Abang Phu Katolang Rem Lapen alang liki nang en pupen si alang lipan colang rem dat si non ki tikang rok. Robin Deuri laki inut ke plan kipi lapen apiso aso kirotang abang pu. Robin Deuri inut arta kijomek akar bipia pan colang rem dat pen putot ote kang buk apitame kisung kipowek ausopi api apotum kilu kilom hektik lapen kilu hektik ajone pini arni anta akang saita pihek kedadlo. Lapen rat pen akang sai padopon po pulutang te Robin Deuri abang pulis jawan po nang tumapan kes nang pilap jipusi radapan kithet padop labang sojok pini ani anta thanat akang sai pilong ledet lopusi rat pen pherangke kahun ramhut nang pachini dun esi kamang humime abang ke labang so aparok Robin Deuri Klengbe arong along
amache sa abari tame chiri pharo hini do nabangso asa abari chiri pharo hini tame Karbi Anglong alongle mate Klengbe arong arat alongle amarlo keceng hodalam Robin Deuri Klengbe arong arat afan sa adhi choklemlang longle nang bek kontha cerap nang pu alampen surihinira kripli aningkan Robin Deuri afan haladak arat atum longle bek konlo labang so ani pen pini ani an ningkan nerket klengtanglo bonda longle pek det pen aphit abangke adhi pu alam abangke thangnat alamta ningkan nerket plengdet aphit tame abedadlo longle adhi alam Robin Deuri chongthuidet sipini anian ningkan nerket plengdet aphita sata thakon pe dedlo lapen tangka sedame longle ahem pu afanke pipidet khangjanglo Robin Deuri longle ahem pu afan tangka lapen sa kipiji kalise adungarai along longle ahem pu atum hen bonghom phirui lapen kowe cho eji puta Robin Deuri abang pai longle dadlo longle ahem pu afan Robin Deuri ki pulake labang so longle kini pota kori lablo lake nilong lelo lasi nangtum ladak kowe hen phurutame nang ilong lelo pose ahem pu atum afan keter khap padopon nona ponil tum kethe tan akisum donang kok loposi longle ahem pu atum pen rakyat mangno apachini do lasi labang so puta Karbi Anglong Donmas Council kachari atum lapen ladak local MSL lapen ien kacherong pipi lapen Karbi Anglong arlok hampang asong doan afantame nerap dun rekha pusi Klengbe arong arat pen chunbi padopon news text report Karbi Daily News Pinya berita bangke lapon si kang tontonik no domain hakmi kurang